Manipur buena Manipur episode 6 kan ngai thladona naktuk cholni ani awangin zanin hian kan ron thi chuak don ani update man lo ero kan nei nual mai frontline athil thlen dan chu video top lama soita ila meiteile zona thlak te in ka thom ngor ani rualin a chevel politics virvel hi apoimo ve thowa heiwang hian chutiang lam chu kan puang masadona Manipura internet ban ani nuwa Manipur High Court in thuthar aron leya hemi chungchang hi han puang masate ang Manipur buai ka inhoya internet ti to pani reng nuwa Manipur High Court chuan thutluk na siam thara internet connection an ti top chu tinung le tur le an ban chu hlip turin state sarkar hriat tirani Manipur High Court chuan July ni sari khan Manipur Sarkara Home Department chu State Puma Internet Lease Line ILL mga internet pack khapna dan chu hli sak turin a hriat tira hi mi point internet service an nei le theina tura hriat tirna ani internet man theina tura expert committee na an rem ti le State Sarkarin ven himna siam thren khat chu second khataten MB chaka ti tlemte dan bo chiat na engma anti lo tur mga intiam te chu amang tu te hne na tanga chu teng intiam na an mu thei chuan dan khir tak noya emo strict taka kalpui emo chunga internet chu ti nun to tur nia soyani he thupe khi division bench of justice a han thlem bimol singh le e guneshwar sharma te hne na tanga la ka ni a me ni thuma tanga internet ti top to chu Manipur internet service siam thatlena tur petition hi ngai tu ani High Court thupe khi July ni saria chamber hearing na yani nuwa siam ni in darkar enge mozat hemi chungchang hi ngai tu ani atlang puin ILL man theina claim te siam that tur ani a hi internet connection big midang hna man koplo midang nena man koplo enterprise te business office Institute le adang te tan ani court in direction a pek then ni na chu mimal internet mangtu te tana fiber to home connection siam na tur ani a then thumna chuan mobile service mobile device te man thei tur an ni heiwang hian Manipur state chu physical trial nei tur a hriat tir an ni thupek siama hian court chuan state sarkar a big in home department chu state Puma internet lease line ILL mga internet service pack khapna chu hlip turin a hriat tira hi stakeholder zong ten in kai hruaina an zom vekem ti en fia hnuwa ani ILL le FTH connection pani tan hian zun ni somni pasaria High Court in member som pani omna expert committee chuan safeguard neu omte a theluta chung zinga chuan dedicated list line emo FTH line static IP na ya siam te an ni thil dang zom tur te chu router le system engpo atanga wifi hotspot man khapte system level emo router emo mac binding local level a social media website le VNP block te VNP software sa zong pai chuate system le software thar mangtu te tu poina uninstall khapna turte akai nei thu nei tu official te physical monitoring ti puitlin te kha ama an local phung kha ni tuna hian nol puin zalian taka an man turin internet connection ben chu hli huk turani lem lova in kai hruina mu mal le zom tur neu zom thei te tan thla zalen ani don ani tharum thona thi sen tharlam Manipura tharum thona thi sen chuana tharlam a thleng le a NDTV na report dan chuan mi pali thi zinga hian police pakhatatel Manipura Bisnupur le Churachandpur district in Kara ramre mun ranga darkar somni pali kalta chung khan mi pali ka hluman ni mi enge mozatan hliam ni in police thunei tu te chuan kan tholak na NDTV an hril NDTV na puan dan chuan nimin tlai khan hel niarin hel silai keng polte in beina police pakhata thi ni in nan soya zinglama midang pathum thi an ombok thnikal ta chung khan heng district pani in Kara ram ria hian in tha tharum tho na le kang mei chuak in le lo bungrua manrua bek in hal
chet na rap thlak tak te ka lo thleng na sa to ani voin thlengin national media te puan pia lama buaina thuk zokin thla alazar mek zel army thu chhuwa tarlan danin Bisnupur district hnuaia Kangwai area hi tuna Manipura buaina omtran tira tangkhan nam pahnih meitele tribal zone na thlak te pahnih te inbeina ber ani a an indai dan na le an ram ri ani awangin inbeina zongzong mun nga a thena mun thum chuang hi heng laia thleng hi ani a mun sensitive takani security force te chuan he hmuna hian buffer zone siamin boruak al zual zel lo nan buffer zone hi siamani mase sir le lama heng community pahnih te hi tlang chhip le phaizol hmun then khat ko rang pal tlangin an lain kap ring ni in army thu chhuwa chuan a soi Friday zana tangkhan hetiang bok hian kong ni atanga mi pui pung khom te chuan ma an lo la to a heng mi pui pung khom te hi district pon lama tangin an pung khom deuh bera tual chung mi tengen na chuan pom lo security force te chuan han chang let thina in engma chen na in engma hal lo turin an veng ni in army thu chhuwa chuan a soi army source chuan zirtop ni zana an in be hnu Paul pahnih te in be hnu in rin ni zing lama silai puak hi re dawa ma se phaizol sira mi pui pung khom te chuan boruak thunun tum security force te chet na an dang chhun zom zel ni in an soi security force a senior official te chuan he hmun helai hmuna community pahnih meitele tribal zone na thlak te in kara remna siam turin darkar somni pali chung zat chumlo chatlawin na an thok ni in an in soi mase emotion a sang chhun zom zela ni tinin silai puak ri hriat turala om chhun zom zela ni thilom dan chu abuai hle a mase inrin ni jing hian army thu chhuwa taran danin boruak sa zual pui chu thunun thei ni in an soi NDTV na puan danin dan lava bunker an siam som pariat chu Imphal East Imphal West Churachandpur Bisnupur le Kakching district a Manipur police le Central Security Force te thok hovin nimin khan an ti cheto a darkar somni pali kal ta chung khan dan lava bunker siam som nga vel ti chiatani to ni in NDTV chuan puang darkar somni pali kal ta chung khan Imphal East district a tangin ral thuam tha tak tak tunlai tak tak panga ral thuam mu chi rang som sari pali le puak thei thil hand grenade panga an man chuak ni in an soi Manipur district ranga naka santi checkpoint za somni parukvel siamani to a tlangram le phaizol hmun ranga heng checkpoint te hi siamani district ranga dan bo chiat na kai hnoya police te chuan mi zani somsari an man to nge ground lam din hmun tlema zong han puang ve ila boruak hi chiri tel moti mai turani keini hi lai taka puang tur kan ni lain thil thleng mek enin hlei nei takaro rel chiang takin alang sia Central BJP in Hindulal Ramdin atum na konga Manipur BJP sarkar le meitei helte hi amang tangkai ta zo kemni thlanhi chuang zak an buai to a India ram chunga state pakhat hetiang khop hian an buaya buaina tire tura an malak na te chunep takani chuta Central Rontir paramilitary force tele sipai te chu Home Department State Home Department na an thunun thei tura thil kal zel hian zona thlak te kong ati harsa zuale moti mai tura ni bok David Riak thina chungchanga phubalak na kal zel ani rualin meitei lam ron nor na awanga buaina chuak he tamjok ni in an soya zirtop jan khan silai puaka chol lova zirtop jan le inrin ni jing lam thlenga meitei le tribal zona thlak te in be na hi aturu tak zet ni in amhuna om te chuan an soi zirtop zan le jing lam ani jok mangchu meitei te chen na le zona thlak te opchin in rina Kangwai lama chuan in be na turu tak a chuaka Kangwai le kwakta in kar chu boruak sat na lai ni in hemi chunga hian in kana turu hle Kangwai lama hian meitei zanga atanga zariat bor velan ron thok ni in report then khat chuan an soya ma se fin fe ero anilo hetiang ani awang hian tribal volunteer zone ha thlak tam tak te chu anol puin hemi lampan hian an ron tle lut ve boka IRD meitei commando te po Kangwai hian an in rol ni in
thi zinga hian Manipur constable pakhat atel nia soya ni bok constable hi meitei zinga atel ve ni in then khat chuan an soi nge kangvai khuwa tak ral matonga hian meitei lam hian ral thuam tha tak an hmang ni in report kan don na chuan a soya automatic assault rifle te LMG te nen meitei te hi an ron thoka tin 2-inch mortar te nau te po meitei hian an hmang ngei ni in an soya zon ha thlak lam hian mortar shell meitei na an hman nu an ron tar lang nge hetiang ral thuam hi engtin nge an nei bik zona tam taka oma ral thuam tam tak bo ta kha heng meitei te hian an la nge ni in an soi an ru nge zon ha thlak te chen na sa thlak du tu le hindul ramdin tum tu terem ruat na ral thuam ru chuak zo kan ni ti hi in hial tham takani report then khata chuan kangvaya hian police le Manipur commando pathum an thi ni in an soi ve thunga hei ero fin fia na omlo police thi an om ngei ma se police thi hi mainstream media le Manipur lam chuan police le helpol in beina awanga police hi thi angin an soi thunga chu India media lian te puan dan po ni thung amhuna om report then khata chuan meitei lam hian zona thlak te bitna anthunun nabial district dang ron lut tur hian central force te buaina tire tura central ron tir te chu an pal tlang anga ya hei wang hian meitei te chuan an duangin che tan la theidon lo ti hria in Manipur Home Department chuan kangvai le kwakta checkpoint a paramilitary force omte mundanga inson chuak turin ati ni in an soya mase anin son lok lo wangin Manipur meitei nu ho pol zathum rol zetten paramilitary force te hi an nor na sa ni in an soi chutianga boru ka omta ka chuan kangvai lama meitei helle arm group tam tham tak an ron lu thei pha ni in an soi hei ero ani mai ometi ani a fin fiana chiang tak ero omlo thung ni zan lama tanga tun thlenga in be in thizat report hi amhuna tanga phone call manga report don po hi ai nang lo nuala unau thon thu seima adange antiang mai khan chiang taka thil thlen dan fin fia thlap report dona harsa tribal zone na thlak lam hian an soi dan chuan meitei lam hi athi tam zo kan ni report then khata chuan meitei lam pariat an thi ni in an soya report then khata ve thung chuan meitei lam somthum bor vel thi angin an soi thung zone ha thlak lam hi panga vel thi angin an soi ve bok he buaina hi meitei le zone ha thlak in ti buai satlia in nor ton satlia an nitlat lo lai hi apoina le a buai thlak na lai chu ni a kan unau zone ha thlak te hian an dam kho chuana nan bei tak mewa pile pu atanga an ram lua chu sak tu manor me kan ni central BJP sarkar le state sarkar thachak na mangin meitei lam hian an nor ti hiala soite po oma thil thlen dan ngun taka chui le chik tan chuan chu ani dan ni po ina langani an la buai hle zela keini mizorama mizote state pon le ramdanga mizote po in kan unau te buaina hi kan ngai ven reng lo thei lova khati chin khani phot se video dat le in lo ngai chang le vek don nya kar top chol man nom vek ule